Nongeye kubaha ikaze tubakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose. Uyu munsi tugiye kwinjira mu nkuru y'amateka n'ubutabera yari imaze imyaka hafi 20 itegerejwe. Agathe Habyarimana, umugore wahoze ari perezida w'u Rwanda, yabagiye kugizwa imbere y'ubutabera akaryuzwa ibyaha bya jenoside. Nyuma y'igihe kirekire Ubufaransa bugaragaza gushidikanya, kuri wa gatatu tariki ya 6 Gicurasi urukiko rw'ubujurire i Paris rwafashe umwanzuro watunguye benshi. Nyuma yo kumara imyaka n'imyandiko mu gihugu cy'Ubufaransa adahungabanywa, Dosiye yongeye kuburwa. Tugiye kurebera hamwe impamvu urubanza rwongeye guhagurutswa n'icyo bivuze ku muryango w'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Gumana nanjye rero muri iyi nkuru yose kugeza irangiye, kuko uraza kumva byinshi, uraza gusobanukirwa byinshi ku bijyanye n'ibigiye kuba kuri Agathe Habyarimana. Twese rero muri nkuru yose uko yakabaye. Kuri uyu wa gatatu tariki ya 6 Gicurasi 2026 urukiko rw'ubujurire ruri Paris mu Bufaransa rwakoze ibintu benshi batatekerezaga ko byashoboka. Rwatesheje agaciro icyemezo cyari cyarafashwe mu mwaka ushize cyo guhagarika gukurikirana Agathe Habyarimana muri rw'amategeko cyangwa muri rw'icyongereza babyita appeal court. Uyu munsi rwanzuye ko amaperereza kuri uyu mugore ufite imyaka 83 y'amavuko agomba gusubukurwa vuba na bwangu. Ibi bije nyuma yaho mu kwezi kwa Kanama 2025 abacamanza bari bavuze ko nta bimenyetso bihagije bihari bituma uyu mugore akurikiranwa. Ibyo bita muri rw'igifaransa non-lieu. Icyo gihe rero byasaga naho urubanza rwe rurangiye burundu, ariko rero ubutabera bwagaragaje ko bitarangiye. Urukiko rw'ubujurire rwasanze amaperereza yo mu nzego zo hasi yarashyizemo uburangare, maze rwemeza ko hakenewe gushaka andi makuru yimbitse ku ruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Kugira ngo twumve neza ubukana bw'uru rubanza ni ngombwa gusubira inyuma mu mateka. Agathe Habyarimana n'umugore wa Juvenal Habyarimana wari perezida w'u Rwanda kuva mu 1973 kugeza mu 1994. Agathe ntabwo afatwa nk'umugore wa perezida usanzwe. Mu mateka y'u Rwanda uyu mugore avugwa ko yari afite ijambo rikomeye cyane mu butegetsi bw'icyo gihe. Hari n'abashakashatsi mu mateka bavuga ko yari mu bashinze kandi bayobora itsinda ry'abantu bari hafi y'ubutegetsi ryitwaga Akazu. Iri tsinda ry'Akazu ryari rigizwe n'abantu bo mu muryango we n'abizerwa biba hafi. Bivugwa ko ari ryo ryateguye rigashyira mu bikorwa kandi rikanakangurira abantu gukora jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo indege y'umugabo we Juvenal Habyarimana yahanurwaga ku mugoroba wo kwa 6 Mata 1994, uwo munsi niwo wabaye imbarutso ya jenoside. Agathe we yahise ahungishwa n'ingabo z'Ubufaransa nyuma y'iminsi 3 gusa jenoside itangiye. Ahungishijwe i Paris. Kuva icyo gihe uyu mugore yabayeho mu Bufaransa mu buryo bwashidikanywagaho, kuko nubwo yanze gutaha mu Rwanda, Ubufaransa nabwo bwari bwaramwimye uburenganzira bwo kuba impunzi mu buryo bwemewe n'amategeko kubera uruhare akekwaho mu byaha byibasiye inyoko muntu ndetse ubwo byo twakwita crimes against humanity. Muri iyi nkuru rero tugomba gusobanura neza impamvu ubu butabera bwongeye gukanguka. Kuva mu mwaka wa 2008 imiryango itegamiye kuri leta nka CPCR, ishyirahamwe rya Suvi ndetse n'ihuriro mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu batanze ikirego gishinja Agathe ubufatanyacyaha muri jenoside. Iki kirego cyari kimaze imyaka 18 mu nkiko kigenda urumva kigenda gitinda. Mu mwaka wa 2025 abacamanza bari banzuye ko Agathe ari umubyeyi w'abana 8 wari wibereye mu rugo, ko nta ruhare na ruto yari afite mu bya politike cyangwa muri jenoside. Bari bageze naho bavuga ko uyu mugore ubwe
ari uwahohotewe kuko yabuze umugabo we, musaza we n'abandi bavandimwe mu gitero cy'indege. Ariko se kuki urukiko rw'ubujurire uyu munsi rwabyanze? Ni ukubera ko abashinjacyaha bakuru b'u Bufaransa bajuririye bavuga ko amaperereza atageze mu mizi. Umushinjacyaha mukuru yagaragaje ko hari ibimenyetso simusiga kandi bihuye byerekana ko Agathe Kanziga yari afite umugambi wo kurimbura Abatutsi. Urukiko rwasanze ko hari ibintu byinshi byirengagijwe. Hari abahamya benshi, ubwo ni cyambere, hari abahamya benshi batigeze babazwa cyangwa ngo bahabwe umwanya wo kuvuga icyo bazi ku ruhare rwe mu kazu. Icya kabiri, hari amadosiye y'ubuhungiro uyu mugore yatanze mu Bufaransa mu myaka y'1990 arimo amakuru yivugira ubwe ariko atigeze akoreshwa mu maperereza y'icyaha. Icya gatatu, ntabwo abashinjacyaha bigeze bamuhuza n'abandi bantu bamushinja kugira ngo bagaragaze ukuri. Ni ngombwa rero ko twumva uburemere bw'ibyaha uyu mugore akurikiranweho. Ntabwo ashinjwa gusa kuba umugore wari perezida, ahubwo ashinjwa ubufatanyacyaha muri jenoside. Ibi bivuze ko ubushinjacyaha bumukekaho kuba yaratanze amabwiriza, yaragize uruhare mu gukusanya inkunga cyangwa yaritabiriye inama zateguraga ubwicanyi. Jenoside rero yakorewe Abatutsi mu Rwanda yahitanye abantu barenga miliyoni mu gihe cy'imyaka 100 gusa. Abakurikiranira hafi iby'uru rubanza bavuga ko Agathe Kanziga yari umwe mu bashinze ingengabitekerezo ya Hutu Power. Ko ubutabera bw'Ubufaransa uyu munsi rero buvuga ko ibi byaha bigomba kongera gukurikiranwa. Ni intambwe ikomeye cyane kuko ibyaha bya jenoside ntibisaza cyangwa ngo bitagaciro kubera imyaka ishize. Ku rundi ruhande, umunyamategeko wa Agathe Kanziga witwa Philippe Meilhac we ntabwo abyishimiye. Avuga ko uyu mugore ufite imyaka 83 akwiye kurekwa akiberaho mu mahoro kuko ngamaperereza yose yashobokaga yakozwe. Meilhac avuga ko Agathe yahaswe ibibazo inshuro 3 nk'umutangabuhamya ufashwa kandi ko nta kimenyetso na kimwe gifatika cyagaragaye. Meilhac ashaka kumvikanisha ko uru rubanza rushyirwamo imbaraga za politike kuruta amategeko. Avuga ko bitumvikana uburyo urubanza rumaze imyaka 19 rugikomeza. Ariko ku miryango iharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko ubutabera butagomba kugira uwo burebera. Maître Patrick Baudouin uvugira imiryango yavuze ko bishimiye uyu mwanzuro kuko bitanga icyizere ko ukuri kuzamenyekana. Nshuti bakunze rero ba Pilot News TV ndetse n'iyi nkuru turi kubagezaho, iki cyemezo cy'urukiko rw'Ipari gifite icyo kivuga gikomeye ku mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa ndetse n'uburyo Ubufaransa buha agaciro amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mu myaka yavuye rero Ubufaransa bwagiye bugaragaza ubushake bwo gucira imanza abakekwaho jenoside baba ku butaka bwabo. Kugeza ubu Abanyarwanda 8 bamaze guhamwa n'ibyaha n'inkiko zo mu Bufaransa. Kuba dosiye ya Agathe Kanziga yongeye gufungurwa nyuma yo kugaragara nk'iyari yarashyinguwe bishatse kuvuga ko ubutabera butigeze bwibagirwa n'ubutumwa bukomeye ku muntu wese ukekwaho ibyaha byibasiye inyoko muntu ko igihe cyose ashobora kubazwa ibyo yakoze, kabone niyo yaba afite imyaka 83 nka Agathe Kanziga Habyarimana. Mu gusoza iyi nkuru yacu rero biragaragara ko Agathe Kanziga Habyarimana ageze mu marembera y'ubuzima bwe, ariko nanone mu bihe bikomeye by'ubutabera. Ese uru rubanza ruzashobora kurangira rugeze mu rukiko rw'imanza z'inshinjabyaha cyangwa imyaka y'izabukuru bizatuma adacirwa urubanza rwa nyuma? Icyo tuzi cyo nuko uyu mwanzuro wo kuri uyu wa gatatu ufunguye amayira mashya y'iperereza agaragaza niba koko uyu mugore wari igihangange mu Rwanda rwo hambere yaragize uruhare mu mahano yabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibi byose rero ni ibintu bituma uyu muryango wahoze ari umukuru w'igihugu Juvenal Habyarimana, yaba uyu Agathe Kanziga, ubwo ndavuga n'abana be bakomeje gutagatifuza ibyaha bya se na nyina, yaba Jean-Luc
aba bose bagiye kubona ko amategeko ubutabera bugomba kubageraho. Inkuru y'ubutabera cyangwa ukuboko k'ubutabera kuraza kubageraho uko byagenda kose. Turakomeza rero kubakurikirana iyi nkuru aho amaperereza ageze cyangwa uko amaperereza azagenda asubukurwa. Turagenda tubakurikirana buri kamwe kose, kandi turashaka kumva ibitekerezo byanyu mu bice aha hasi hagenewe gutanga ibitekerezo kugira ngo twumve uko mubyumva. Ese muranatekereza ko Agathe Kanziga akwiye gucirwa urubanza ubu nyuma y'imyaka ishize yose, cyangwa ubutabera bwaratinze cyane? Mukuri subscribe niba utarayikora kugira ngo utazajya ucikwa n'aya makuru asesenguye mu Kinyarwanda. Murakoze, kandi turaza kugaruka mu yindi nkuru mu kanya gato cyane.